Dobar dan, dragi gledalci. Ovdje se nalazimo pred trojicom atentatora koji su uspjeli da, ali nisu uspjeli da izvrše atentat koji se nedavno desio u jednom malom selu. Sada ćemo pitati njih po redu zbog čega i kako su to htjeli da urade. Daj ti prvi tamo. Ti. Ja? Pobožni, da. Izvolite. Kaži, šta si htio da uradiš? Pa ja sam htio da izvršim atentat. Zašto? Pa zbog naše liberalne stranke Ahmeda Pašića. U Solunu. Ti drugi, zbog čega? Ja. Da, pa ja sam htio da izvršim atentat na Kirčeto Gligoričeto zato jer nije odgovarao nekim principima naše stranke. Ti. Sljedeći. Pa, to je politika, to poteže mnoge političke posljedice, pa to je vrlo, ovako, pravedna stvar. I delikatno pitanje. Čuti bre, niko te ništa nije pitao. Idemo od početka. Ja? Da, kako se zoveš? Ja sam Mohamed Aflik. Ti drugi. Ja. Mušajem Berzezovski. Ti treći. Kirko Širikić. Ti prvi. Ja? Ti. Da. Koje ste oružje koristili? Pa, znate šta, mi smo iznajmili iz nedaleke provincije pored toga sela koji se izvršio, mi smo iznajmili jedno kola, razumete, to je, nove marke kola su bilo i stavili smo 20 kg eksploziva, plastičnog eksploziva i onda smo se udaljili od mesta događaja, samog mesta događaja i onda smo aktivirali taj eksploziv koji... Zašto ste se udaljili? Pa da ne bi nas potkačili, jeboga ti. Ti sljedeći. Ja, je. Jest. Nastavi bre. Da. Pa osim plastičnih eksploziva koristili smo i teško oruđe i artiljeriju. Koristili smo tenkove. Dobro, dosta, sljedeći. Ja? Da. A što ja? Koje ste oružje koristili? Pa bilo je tu mnogo ovako ladnog, vatrenog, poluladnog, poluvatrenog. I poluautomatskog. Svašta, najviše eksploziva, onoga S4 i tako to. C4. To, ćirilica, latinica, sve to isto. Ti prvi. Ja? Da li želiš da budeš anoniman? Želim. U potpunosti, mada bi mogu da kažem svoju vizit karticu na kojoj možete me dobiti video. Kaži adresu. Adresa Fatima Klošća 18A/4. Ti sljedeći. Da. Ti. Želiš da budeš anoniman? Da. Kaži adresu. Novomukarevska 54. Na tom adresi me možete naći i dobiti. Ima ženu? Ima ženu? Nemam, nisam ženjen. Jel ti dobra žena? Pa nisam ženjen bre, čuješ li? Izvini. Sljedeći. Ja. Da, ti. Šta? Adresa. Adresa Ante Tulića. Broj. 5/3. Ima ženu? Imam. Jel ti dobra žena? Ne valja. Nastavi. Ajmo dalje. Ti, prvi. Ja. Ti. Ja. Ja. Koje kola voziš? Ja vozim Fijata, on je znati iz Francuske ali nema veze što iz Francuske. Ti sljedeći. Ja. Ti. Ti. Šta? Koje kola voziš? Vozim Peugeot 64. To su... Registracija. Registracija PZ 3240-138. Ti sljedeći. Ja. Koja kola voziš? Fičko. Neko kuca. Neko kuca. Milicija bježi. Aj sad da vas ne bi tukli, malo su mi umorni. Čuti bre! Zakazujem me da otpevate jednu pesmicu. Ako mi otpevate dobro, ne gine me motka. 3, 4 puštam. Pevaj! Kad se primeš u visine, ko oblakačak, čujem srce kako Tako, lepo, ajde. tik je letak, Tako. čujem srce kako kuca,
Da čujem. Odlično, nastavi. To je zemlja, uzorati kao šarec cvet. Led, led, bubaro, led, led, led. To je zemlja, izgledati kao šarec cvet. Led, led, bubaro. Odlično, samo nastavi. I dok letiš kao ptica, vedar čio i lak, Tako je. čuje srce kako kuca. Tik, tik, letak. Čuje srce kako kuca. Tik, tik, letak. Razdrasi veselo, tvoje čitav svet. Led, led, bubamaro, led, led, led. Razdrasi i veselo, tvoje čitav svet. Tako je, odlično. Led, bubamaro, led. Bravo. Biće manje patina večeras. I dok letiš kao ptica, vedar čio i lak, čuje srce kako kuca. Tik, tik, tik je letak. Čuje srce kako kuca. Tik, tik je letak. Razdraga si veseo, tvoje čitav svet. Led, led, bubamaro, led, led, led. Razdraga si veseo, tvoje čitav svet. Led, led, bubamaro, led, led, led. Odlično. Proći ćete mi ovaj put, ali... Sljedeći put teško si ga nama, jel?